On Thursday, TISF staged a protest by blocking Khowai Agaratla road demanding to arrest the culprit who attacked on the Tiprasa student while going for an exam at Khowai Agaratla Memorial College. On January 6, Miscreants attacked a Tiprasa student who was going to take an examination at Khowai Agaratla Memorial College. Activists and supporters of TISF sit on roadblock in Belfang area of Khowai Agaratla Road. They demanded that those involved in the January 6 incident should be arrested and appropriate action should be taken against them. Meanwhile, District Magistrate of Khowai District, District Superintendent of Police and other officials rushed to the spot after receiving the news of the road blockade. Later, a meeting was held with the leaders of various organizations, including the representatives of TISF in the presence of the District Magistrate at Padmabil RD Block. Tini omni kaisari jonitei lama kasulaimani thangnai 6 tarik 1 mas 2024 salmariwo kaisasini DDM college o examination tongmani 5th semester rokni jepro 5th semester rokni examination dinani thango a jorawo doglam naison tongpro asomsa AVP ni Dipankar Das by Diptonu Das by Sujon Pal Mungoi Khorang nei phayai sini Khoroksa Liton Deborma Mungoi 5th semester pori tongnai Tiprasa student no asomsa region sarano phayi soklai bono bui khika bumani yagulo bike chabi bai bokrogori hoi bokrog phatri khika a jorawo bono bujak tomanugoi mana khaikya Sumi Deborma Jepro Sumi Deborma mana khayo Bongni AVP ni kusum phaye Sumi Deborma ba ajorawo Liton Deborma baksa bujaka bujak mani yagulo college ni mato joto kisu kok salai mimangsa bok dagrok mani yagulo nimangsa thange sini phano borok samani paye muthak lai paikha ajorawo bandage khawaya koi hospital te baisa college thangprukai exam pai thangka aprukai apro जों उनको बाय थांलाय माने प्रिन्सिपल बाय मालायना थांमानि आजराव प्रिन्सिपल साव अमा हाइके बुखिके तो चालिया आनी तो कुनु खायनानि सम्भव करे नर कायसे रिटेन सिरिदि आंताम खायमान हनै सावा प्रिन्सिपल गय जेफ्रो जों प्रिन्सिपल नि कक दागि मुंबाय रिटेन एप्लिकेशन सै दंगो आजरा हंगायनो आसमसा एग्जाम रिवि फायके आ बुनाय गे आ बुनाय एग्जाम रिनाय फायगा गे बनो सिनियांनि तिप्रासा को एकजन रक बनो संगै बनो थाप्रा फुंसा सिरि द्रपको आ जरा खायनो AVP नि बर रक आउट ड्रेसो एबा आउट नि बरक आसमसा फायै सिनि तिप्रासानो कलेज नि गेट छवै आसमसा जेबाबे हामला खायबेक्या अम जेबाबे पसु पाखि जेबन वाग्रकनो बथाना सिगां बुमा हायके बुखा आसके बुखा सि तिप्रासा रक जे मानो जे तांगो जे तिप्रासा नुगो अमनो सि बुसियो ते आम सिमिया बाक्सा खेतो खेतो रिफ्रिगि सुदु बुजाखा ते अम सिमिया बाक्सा ऑफिस तिलाव गाड़ी कारण हिने थांपुरुसु तो बाइक बै थांगे एबिनि किसु लग्रक बगनो जे स्टेशन गाड़ी नासिं तंनाय आबररनसु बुइखा ते दुगानोगो माने पाइना हिने बासे तंमा जररको बो चिन बररनो बुखाबरको. In the end, in view of the assurance given by the district magistrate in that meeting, finally the blockade of Khowai Agaratla Road was lifted. Hambai sini media takut tongno जों नुकमानि बस थांनाय 6 तारिख जानुवारि खवाइ DD कलेज आरो चिनि बुसाबुतै र एग्जाम दिनानि थांमानि आट कैसा आरो फायै ABVP नि छात्र संगठन र चिनि जेराय रकनि उपर हामला याखैबा बुतक बरकनो गोबां मा गुबुक मानैर बै सुका अबाहायके बुय लास्ट खायका कष्ट दिखा आबनो तुयैनो FIR खायना थांमानि जिनि स्टुडेन्ट र TISF नि ओ FIR नबो बरक एक्सेप्ट खायलिया ओंके आबनो ओ त्रिपुरा हास्तेव आइन हिमानि तो दतं आबनो सिसं सोंनानि मुसुंगो आबनि बागैनो तिनि चिनि स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन TISF नि तरफ থেকে তিনি অর লামকা সুলাইখা যত খন পর্যন্ত ব যে বরকনো বুনাই তকনাই রকনো এরেস খায়াসাক ও বন জারি তংনাই শুধু অর সিমিয়া আয়াং বাসাইবারি বহাইনো কাসুলাই তংলাইও মেন কক হংগাংকে আগরতলা খোয়াই কৈলাসহর
route no national highway no himma no motabuk obono kasuka जों तिप्रासा रक अब हाइके रों सोलोंथिनि पर्यन्त केबें जागो सिनि हावा दङै न जों जिनिसा बुसाबुतै रक परिनानि थाइ पर्यन्त मानिया आबो बेलाय खेवाना मासिंचा सिन तिप्रा हावा दाबो जों नुजागै दं आबोनि बागै सानानि मोसङो आं अ जागा कोनो पार्टी कालार नै दङै जुगलिया जत तिप्रासा रक फाइदि सुबा फाइदि जों साबोनि बागै सामुंतां जों साबोनि बागै खेतो माइबर साबोनि बागै नखुक तां जिनि बुसाबुति रकनो सारनान खाननानि बनं भबिष्यत बरकनो जों मकल पारिवै बरकनो जों डक्टर इन्जिनियार सनामनानि अफिसार कतर कतर सनामबो जिनि भबिष्यत जों आफार कलांनानि बागैसे जों जत पलिटिकल पार्टी फानांतुन निनि नुखुंगो सामुं खायनाय पेंथ जों सामुं खालायले दङ हुगाय दिनि अ जागावो तिप्रासा स्टुडेन्ट रक हंगाय कलेजो थांखांखौ अब हाइके हानां पेनां सातक बिदक खायजागो हुगाय अबनो जों बखा सयमानया जों एजे बुमा अंगै जों दिनै अरा बरफनो सापर्ट खायनो बागै फैलायो आबोनि बागै नाय तंनाय तिप्रासा जत्तो ताकोते बुखुक तंना आं अबनो कयनानि मुसुंगो अ मल हामिया बेलेखिनो जरा हामिया जों नुकजाका कलेज रगो अब हाइके बुलाय तकलाय माने सिनि बुसारकनो जों बर लेखा फरा खायदिनाय रां पुसा गोनां रकसे देश विदेश परिवानो जरा रां पुसा करै रक बरक तो सिनि हावनो मा परिनाय बेले सिनि हावनो रोंसोनोङै एत बसरत अफिसार कतर कतर डाक्टर इन्जिनियार अंकरै थांबाय काबले ताङै ताबुखाय राजनैतिकनि कारणे हापां सरकार बजगा दं हापां सरकारनि थानिव आइन रखक जि बखक ङै दङ हुगाय आइन बजगा दंखा आपनो जों सोंनानि मुसुं आपनि बागै जतखन पर्यन्त जों साइमिया साबनि अफिस आदालत बर्ड दङै दं जिनि चेराय रक बुजाक मानिनो जों बिचार नायो जों जास्टिस नायो आबो सिसिनि कक जतखन पर्यन्त बिचार जों मानयासाक अ लामा अहायनो दंनाय जों साया नंया थुया कायपानो जों बुमा रकबो जों बरकनो लगेरि दंनाय अबो सिसिनि Reported by Biplab from Khowai, Chini Khorang.